İçkendin ertesi nege baş ağrıydı? Bilmeysinger mi? Bir dostman suradım, içkendi ertesi nege baş ağrıydı desem, başım bar için ağrıydı da deydi. Başım çok bolsa jizn ağrımak emes deydi. Ayalın artist bolsadan uşkenda. Toy, sezon, günlüge toyga var uğurdaydı. Toy bütkönden toydun eğleri ırazçılık bildirip paket beret. Pakette arak bolot. Uyga ap kelip tişteydi, arak açıp kalbasın deyip içi atıp alkaş bolup keteyin dedim. Türünen var. Kim var? Uyda kim var? Kim gerek? Yeme, bir canım var mı? Var, kimsinler? Biz milisyadan. Milisadan? Niye geldinler? Eşit açıp koyun, söyleşeriz. Kança olsunlar? Yekağız biz. Ayakon birbirine söyleşiverdi. Yeme, siz benimle de söyleşeyin de otağızda. Söylersen bırakın beni söyleyeceğim. Eşik açık girer. Sen tuttur ben gidip söyleştireyim. Andays. Kör turganınday. Azı üydün içinden siz benimle söyleştik mi? Anan kim koştan beni söyleştirsin diye. Ayıldın uçaska oy oğlum. Tanıyım. Tanıyım ayıldın uçaska oy eken bilem. Kayaktan tanıyız. O yürüyorsun ko ayıldın uçaska oy olup. Kim toğa kurdasa o jonukunda bozoğa toyup. Biz iş kılıp жүрөбүз. Oynap жүрөт de ismi. Hem hoş ol senin işin de. Tak. Atınız kim sizdin? Taxta olayım birinci. Ne ispi sokkal yürüyorsun bu? Atınız. İlyas. İlyas. Tak. Kayakta kaldı kağızını ben başta aylandırıp. Buna. Tak İlyas ha? Ne? İlyas. Familia. İman Ali. İman Ali İlyas. Boldu mu ne? Sizin üstünüzden arız çıkın. Dağı. Ben keçe Cangıcıl'ın altında çıktım ko. Uşu Cangıcıl'da tınç yüreğinde gelivele bir koy soyup kuday ötkürdüm. 1. Yanvardan beri köçege çıkalekmin kanday arız çöpme ka. Kanday düşme gele. Balanız yazgan. Balam жазған? Ova. Qaysı balam жазды? Men kayakta bilen kaysı balanız yazgan. Özü kança balanız var sizdin? Sanavayım berekesi ketedi. Masçılıkta tuğla örgen de çetinden. Özüme okşaştırıp uşu meniki de apkirpet öğrenmiyor. Şimdi berekesi ketedi. Ne dep жазды? Özü sizden sanıla turgan dele balata örülüp etken özü. Жақшы қора сарық болады. Ne deydi? En tura değil mi? Nerede bir özü? Турау şerik. Tak. Siz balanızda vurgansız. Vurdum. Bala olғанда урасың да. E? Керек болса дағы урам мен. Вот vurvaş gerek. Неге урбайм? Тарбия кылыш үчүн уруш керек пе? Жигет тийсе урасың да. Hazır oşonday zakon çıkkan hazır. Ne Balanı vurvaş gerek. Неге? Bala arız yazıp koysa kamalып кетесиz. Камалып кетесиз. Kırgız Respublikası'nın Kılmış Ceza Kodeksinin 2017. Statyası menen kamalasız. Статьяңыз цифрасы сал көбейіп кетпеді ме? Сал көбейіп кетті. Көбейіп кетті. Сіз барғансыз бұл жаққа, ка?
Bilbem bizge uşun ayıp durgula taktalgıca degen. Мен чыгып кетип атсам сиз кирип келип аткан экенсиз. Kıskası oşondoy. Кайсы балам жазып тур өзү? Ошону тактап билип алыш керек. Чакырайчы. Çakırın kaysı balanız жазган. Кимиң барсың үйдө? Бирөө жарымын калдыңбы? Эмил! Эмилдей! Чыгып бер ака. Жашабайт жазганды үйрөнүп алган. Оп, 1 тоннадай болгон сени. Чакырганыма 1 жыл болду, жетип келе элексиң әлі. Ekongörün giyiminger almaş kalan emes mi? Кандай алмашат, Кандай алмашат кийим? Ona naborot atağınızga okşayt kaylanayın ona. Мен эле балам, өзүмүн эле кийимим 47 жылдан бери кийем муну. Ona sizin balanız biçinde öyle. Анан міне кошунан баласын чакыр дейсиңби? Aylanayın Oşo sizden çıktı mı? Oy çıktı mı değil mi de? Менден чыккан жок, мен салымым бар да, апасынан чыккан бул. Апасын тартып калган. Apasını tartıp kalgan. Апасын тартып калган. Apası uşunday adam mı? Сен апасын көргөнсүңбү? Yok. Kayaktan gören ben. Көргөнсүң апасын. Görgön emesmin. Кинг Конг деген кинону көргөнсүңбү? Görgön mü? Ошону мен аялым ойногон. Anda görüpmün. Oho. Tek yanda jakşken. Tek men karayınca hazır balanızdın takta olayın. Tek hey. Meni karaçı. Tek familyan kim sen? Aman Ali. O dorulлаган үнүң менен сен Гүлиштил айрылган трактордой болгон. Атаң болуп мен анчалык жоон сүйлөй албайм. Мына баладай болуп үн чыгарсаң кисине. İman Aliyev tek tura. İman Aliyev жазып koyunca da bir jol. Tek atın kim? Эмил. Emil. Emil. Bu ne? Emil degendi ahırda miyat naskas. Miyat niskas. Miyat naskas bar böyle mi böyle? Бюротора тилпилиң чайнап албай, этият бол. Мият наткас коюп не кыласың? Жоз кызына коюп коя бер. Да койгуң келип аткан болсо. Ağa vermez, koydun da. Tak eyvallah, meni kara. Tak seni bul atan ha? Seni vurdu mu? Kantı vurdu? Kolum kayırdı. Ya kaçan kayırdım ya kolun. Ya bunda Kudaylı karab kafayı... Kaçan kayırdım, kaçan kayırdım be. Kaçan kayırdım. Ona vibrasyona düşüp kaldı ona Pirisu var, karmap koyu veret. Siz hanım nege vurup atası? Ya atası olgun ben vuram da. Ya vurmak değil, ben hazırdan vuram. Hazırdan vuram. Munusunun stoykasını kara, markasının toskan ciğerini kara. Siz muntu uğra turgan bolsanız atalık hukukumuzdan ajırat koyabız. O atalık hukuktan bul, raddomda törölgende ne kapkara olup törölgende, oşonda ne atkaz bergen ben. Bolbayla apası uşul senin balandı öyle cazdırıp koygan. Antı vurbaş gerek de balanı. Yok,
tuğba kara gö. Ушунчалык деле капкара бала болобу? Bir жолу жүрөгүн алып койдурмун не? Так, эми мындай. Эми камалас. Эмне кыласыз? Отделге барып сүйлөшөбүз. Коя, отделге камалас дейсиң да азыр сен азыр эмне деп айтып атканын билесиңби, камалас деп? Муну кошунан колуң укса уят эмеспи? Өзүнүн баласын өзү уруп камалып кеттир деген уят да. Эми эмне кыл дейсиң, Мында камалас деп, неге жаздың деп өзүнөн сурап айтып урушуп койсо бар болбойбу кичине? Жок, эми бул эми так эми эмнеге жаздым, эмнеге урдуңуз? Эми кыскасы бул балаңыз сиздин үстүңүздөн арыз жазган да. Жолдош участковый, мындай кылайлы. Уш жерден эле бүтүрө берчи. Таги эле аяңа бара бер, иштегидей болуп калдым ошаңдачы. Өзү кече алдым паспортту. Уш жерден бүтүрөйлүбү? Уш жерден эле бүтүрөйлү. Ошондой эле эмне кылыш керек бүтүрүш үчүн? Ан үчүн балаңыз тосмарыз жазып бериш керек. Болду ушу. Ошо? Тосмарс менен эле бүттү. Бүттү. Аман отурган жериңен айтсаң да жазып апарып берет. Мына замыкание болуп калыптыр мына Ушунчалык жүрөгүн алып коюпсуз Ушу кебетеңиз менен ушунчалык жүрөгүн алыпсыз Торпогунда сүзүп койбосоң жаман да булар. Ona kastımdın içinde bir sögele jüröt ko. Oğlum Moynun uzup koy elekte az. Tosmars berip koyçu. Tosmars berip koydu adam moynun uzup koy elekte az. Çıka çıkamaz. Moynun uzup koy. Beraka genç. Tosmarızda oşen surayбы. Anаңа сурайт. Tosmarız дегенде жалпак тил менен кичине бир мындай назигирээк сүйлөп сурасаңыз, жылуу сүйлөсөң жылан ийинен чыгат дейт кыргызда. Ушуба. Бул үйгө кыры менен араң батат, анан уясынан кантип чыгат бул? Жакшылап сүйлөңүз да, назигирээк. Назигирээк? Анан мени. Болду назигирээк. Балам, мойнуң узуп кой электе, берип кой Тосмарыз. Берип кой дегенде берип койбойсуң, берип кой. Bul göğetesinde berbeyt bul. Neme? Az turup dur. Söyleşin. Söyleşin. Akırkı şans. Söyleşin. Sen oturup dur nerede oturup dur. Vallahi oturup dursam oturup dur. Buradayım ben. Bak. Neme kılçı balam. Жана үйдөгү машина бар го, ошо кызыгат элең го, качан айдайм, папа, качан айдайм дейт элең го. Ошо машинаны сага өткөрүп берем. Тосмарыз берип койчу. 24 жылдан бери алдайсыз го. Өзүң эми 16га чыктың, кайта 24 жыл. Кел, ошо машинаны берем. Тосмарыз берип койгун, уят эми кошуналар укса уят. Берип койчу айланайын, макул мейли, үйгө кошуп, машинага кошуп, үйдү кошуп бердим, Үй так эле меники да. Боп турмайлы, үйдүн ичинде, сарайдын ичинде мал, кой бардыгы сеники. Тосмарыз берип кой. Ошо малдын айынан болуп атат го. Анан менен убагында сугарбайсың, убагында эмне сугарбайсың, убагында. Убагында чөп салып сугарсаң, ушуну жебейт элең сен. Болду, мен бүттү же. Мен мал карайын деп нормальный кийим алып бербей атпайбы? Алып бердим го, алып бердим го. Эмне алып бердиз? Айтканың эле алып берип атам го. Өткөндө калош алып бер дедиң, алып бердим го. Мына калош. Эми эмне кыл дейсиң? Сени көтөрүп жүрө турган калошто али завод чыгар элек экен. Сен алдыгы кебетең менен төн этинен тери тигип берсең да чыкпайт сага. Болду. Кыскасы, бересиң бербейсиңби Тосмарыз? Бошсун сен, бар кире бер. Болду. Өзүң сүйлөшөм, бол. Кое турсаң, Болду, кире бар. Кое турсаң, неме кылайлы? Мындан бул экөөбүз жакшы келише албайбы? Апасы менен мен жакшымын да. Апасынан алып берсем болбойбу? Болбойт. Болду. Отделге барабыз, ошол жактан сүйлөшөбүз эми. Камалас. Менин колуман келгени ушул. Бул нерсени мен ойлоп чыккан жокмун. Мамлекет ойлогон. Мамлекетке баш ийиш керек. Туура, болду. Жүрүң. Эмне кылам мен? Бала үчүн любой нерсени кылабыз да. Бала үчүн отурсам отуруп коерам, мага эмне? Башкалар үчүн эле таги эле отурам. Бала үчүн отурдум, любой нерсени кылып коерам, бала үчүн эле. Өз кече келдим, келбей эле койсом болмок экен өзү, айда.
Bala üçün girip ket, tara oturgan bu da kalasa dep koyayım da. Jaman da hem içkilik açıkına iç gerek. Negiz içkilik jakıp kayt, köylü dep koyat. İçkilik jamandık kapıp kelet, içkilik işi kılıp köp nerse kapıp kelet. Men uşu vaka çeyin görelekmin, güyösü üyüne içip gelse, ayalı gülüp jayınap, tosup algan ayaldı ömürü görelekmin. İlayim görbe öteyin bu dünyeden. Çın, içip gelsen, eşit assan ayalın tursa, vay, içip alıpsız ha. Gelin canım jatın, tamak şeyiz. Koday saktasın. Eşit açkın kantip tosup alat ki, mına tosup alat, mına. Baş mestasına tur albayt, jaman tez süyleyt, üspet etpey kalasın, Mintet, moynuңuz үлгүр жетим алкаш шарак ичпей, уксуз ичкен машинан тормуз иштебей уруп кеткен сага тийгенден бери өмүрү бир жакшылык көрбөдүм. Өмүрүм аягына чейин жакшылык көрбөй турсам сага тийгенден бери албекке тийип алган жакшы болот эле. Шармада кылып бүттүкөн элиң туруп кала. Жетишпей калат, шашпай сүйлө, успейт этпей там. Сен маршруткага чыксаң элдин баары түшүп калып атышат экен, ушул алкаш менен кетебиз деп. Кече бир чал түшпөдү, өлүп кетейин. Көзүмө o aytты, bolam dedi, şu geçinde tozoğa ketip atasın dediler, ben şart düşüp kaldım, çal gitti tozoğa dep koydu. İçpey bir gün Allah Taala iman berip kalar agada, men aytarım kimge kimdi koşkon bolsa da bardığı bir-biri menen koşo karısın ilayim. Mına şol konsertke, ul konsertke emes, negizi şol gruppanın konsertine dayım bir ırçı kızыбыз kelip ырдайт. Mına şol kızыбыз dagы бүгүн буйруса кандан турат алдыңыздарга чыгайлы деп, ошол кызыбызды кичине алакан чаап тосуп алыңыздар. Ырчы айым Жыпара Нурракова. Öz gücünü işengen Delke birlik indir canan kimdirden Durmuş bir hep gezikliği yaşımda Enciklettin kara doğru bir kızdı Enciklettin kara doğru bir kızdı Kara doğru bir kızdı Köpürüktür uçmay kaldı kışında Keşte vurul toktulğunmuz biz hazır Makul olup taqdir begen oşuğa Makul olup taqdir begen oşuğa Taqdir begen oşuğa Öttü gündür kova
Чоң рахмат. Чоң рахмат. Жаңы жылыңыздар кут болсун. Жаңы жылыңыздар менен барыңыздарды куттуктап кетели. Жаңы жыл гана жакшылыктардын жылы болсун. Анда мен сиздер үчүн дагы бир чыгарма арналсын. Жанарым ай жанарым.